Dragi gledatelji, dobrodošli u novi Crofutsal podcast. Evo, nakon dugo vremena odlučili smo revitalizirati ovu našu emisiju. Naš gost je Marin Jukić, trener malonogometnog kluba Torcida. Marine, dobar dan, dobrodošao. Dobar dan, hvala na pozivu. Evo, ja govorim dobrodošao, a ipak smo mi ovdje gosti jer snimamo ovu emisiju u kancelariji malonogometnog kluba Torcida. Evo vidimo, tu su trofeji pobjednika Kupa Hrvatske. Marine, još su pretpostavljene svježe emocije i dojmovi sa ovoga završnog dvoboja sa Dinamom i povijesnog trenutka za klub, prvi trofej, jel? Da, sigurno, još uvijek se emocije nisu slegle do kraja, iako smo bili primorani brzo reagirati, obzirom da smo imali još 2 kola za odraditi u regularnom dijelu, ali kao što kažete, emocije su još uvijek prisutne i naravno da se i dalje priča o naslovu kupu povijesno. Da, evo, odvijalo se još ta 2 kola, znamo sada kako dalje, play-off je pred nama. Da li je ovo osvajanje Kupa Hrvatske nekako podiglo apetite sada uoči nastavka prvenstva? Pa sigurno da smo pokazali da smo kvalitetna momčad i da imamo najviše ciljeve, kao što smo i govorili na početku sezone. Osvajanjem Kupa smo to i dokazali i vjerujem da možemo ići do kraja i prvenstva. Evo, nekako smo krenuli od, ajmo reći, središnjeg dijela razgovora. Ja bih se ipak vratio na početak. Marine, možda se nekako širem auditoriju, našim čitateljima, manje poznat kao trener, jer evo, ovo je tvoj drugi angažman kao trenera prve momčadi ovdje u Hrvatskoj nakon epizode u Skveru. Pa evo, možete nekako predstaviti za naše čitatelje malo više o sebi. Pa za one koji me ne znaju, ja sam inače rođen i odrastao u Vitezu u srednjoj Bosni. U Split sam došao u 3. srednje, odnosno u Dugi Rat gdje i dan danas živim. Oduvijek sam bio u tom nekom trenerskom poslu, volio sam to od malih nogu, bavio sam se tim statistikama, pisao sam izvještaje uvijek sa utakmica dok sam bio mlađi, ono što se radilo i na treningu, i dan danas me nekad prijatelji upitaju da im pročitam neki rezultat tamo s početka 2000, pa tako je sve nekako i krenulo. Prije nego što sam ušao u futsal svijet, završavao sam nogometne licence, obzirom da smo i brat i ja cijeli život u nogometu bili, i nakon nogometne A licence sam se ipak odlučio otići u futsal vode. To je onako malo duža priča bila, vezana je i za neke obiteljske stvari. I evo, danas sam tu gdje jesam, nakon, ajmo reći, sad već 7 trenerskih sezona, od kojih sam 3 bio kao pomoćni trener, 4 sam evo glavni, i kao što ste već rekli, moja druga sezona u Hrvatskoj nakon 2 inozemne sezone što sam proveo u Slovačkoj. Da. Marine, evo, ja moram iskreno reći, ja sam prvi put za tebe čuo kad si bio u Olmisumu. Jer ako se ne varam, bio si prvo kao igrač. Da. Onda nakon plasmana u prvu ligu je došlo do toga da si preuzeo ulogu pomoćnika Duji Maretiću. Ja sam prije nego što se ušlo u prvu ligu, ja sam i u drugoj ligi bio pomoćnik. Ukratko, paralelno sam igrao nogomet u Orkanu, dok je Orkan još bio 3. liga, i bio sam trener. Prvo sam prošao sve mlađe uzrasne kategorije Orkana, a onda kada je došao taj trenutak da odlučim jedno ili drugo, na poziv prije svega Josipa Škorića, koji je tada bio sportski direktor Olmisuma, ja sam prihvatio da budem tu trener. Josip me poznavao ne samo kao igrača tu u Olmisumu, već smo skupa i završavali nogometnu A licencu i znao je koje kvalitete posjeduje. Ja sam se tu dosta onako brzo odlučio, iako sam duboko u sebi se dvoumio, obzirom da sam imao neke nogometne želje u tom trenutku koje su se mogle ostvariti, ali kažem, imao sam neke obiteljske planove, ženio sam se sljedeće godine i onda sam se ipak odlučio. Olmisum je bio jedan stabilan klub kao što je i danas, sigurna sredina u kojoj sam
vidio da mogu napredovati i tako je bilo kroz kategorije kadeta juniora B ekipe do seniora i ja sam, kažem, bio u tom periodu ulaska u prvu ligu i 2 sezone prve lige kao pomoćnik Duji Maretiću. Da, ali evo nekako automatski kada govoriš o Olmisumu i stabilnoj sredini, napredovanju, onda iznenađuje taj podatak o tvom odlasku iz Olmisuma. Ja bih nekako rekao nikad do kraja ispričana priča, jer možeš sad evo s vremenskim odmakom reći koji su bili razlozi zašto si otišao iz Olmisuma? Pa razlozi su bili osobne prirode, da tako nazovem. Ja sam sjedio sa predsjednikom Milavićem i on je zaista želio da ja ostanem u klubu, da ne idem, da tako kažem, ali nisam se vidio više tu. Došlo je do zasićenja i u radu između Duje i mene, moram biti iskren, i želio sam se okušati kao samostalni trener. Mislim da je i nakon mojih 6 provedenih godina u Olmisumu zaista bilo vrijeme da odem u tom trenutku, jer sam i sam osjetio da je to vrhunac mene što se mogu dati kao pomoćni trener i na kraju krajeva osvojili smo sve što se moglo osvojiti i mislim da smo ispunili sve ciljeve da bi se ja u tom trenutku okrenuo samostalnoj trenerskoj karijeri. Dobro, kada govorimo o samostalnoj karijeri, prvi angažman je bio Slovačka. Da. Kako je došlo do toga da ipak Slovačka, nije to tu negdje u susjedstvu, jel? Preuzeo si klub tamo gdje je bilo još i nekoliko naših igrača, neki su došli na tvoj poziv. Kako je došlo uopće do toga, do suradnje sa klubom gore u Slovačkoj? Da, pa to je jedna zaista zanimljiva priča. Predsjednik tog kluba, momak mogu slobodno reći u tom trenutku koji je imao 38 godina, koji se bavio ulaganjima na burzi, u kripto i tako to. Volio je mali nogomet i htio je nešto vratiti toj zajednici iz koje je on. To je grad Previdza. Oni su jako poznati po košarkaškom klubu, najposjećeniji su košarkaški klub u Slovačkoj što se tiče gledatelja, bili su 6 ili 7 puta prvaci, ne sjećam se sad točno. I puno je balkanskih trenera gore prošlo i balkanskih igrača i on je mene našao na LinkedInu. Tamo smo uspostavili prvi kontakt, upitao me da li bih ja došao, da on ima tu namjeru pokrenuti klub. U biti klub je već bio, ali on je želio kupiti taj klub, dati mu ime po toj svojoj firmi i da krene u taj projekt. Zaista predivne 2 godine, ajde ne mogu reći 2 godine i pol dana je stvarno bilo odlično. Klub je bio na totalno amaterskom nivou. Ja sam došao nakon 3 kola, čini mi se, gdje su oni bili prikovani za dno tablice. To je bio zaista amaterizam. To su igrači s nogometa, dolazili samo vikendom igrati utakmice. I on je želio tu profesionalnu priču progurati u taj grad, obzirom da je zaista velika populacija ljudi koji se bave nogometom, koji vole mali nogomet jer imaju i oni malo nogometne lige, tipa kao što je Splitska, samo se igra na otvorenom i kažem, imaju tu ideju, ali nije se razumio u funkcioniranje jednog kluba. Pitao me da li ja to mogu njemu pomoći da on to složi. Rekao sam da mogu, da nije nikakav problem. Brzo smo se zaista dogovorili, posložili stvari kako treba, postavili ljude na funkcije i u roku 6 mjeseci mi smo postali profesionalni klub, jedini profesionalni klub na papiru u tom trenutku u Slovačkoj, jer i Lučenec koji je godinama bio prvak nije imao taj status do nekog određenog perioda koliko me sjećanje služi. I zaista prekrasno razdoblje. Osvojili smo 2 treća mjesta u prvenstvu i finale kupa smo izgubili od Lučeneca u toj drugoj sezoni. Kažem, 1,5 godinu dana je zaista bilo prelijepo, a u tih posljednjih pola godine dogodio se ukratko bankrot njegove firme. Ti njegovi suradnici su ga
da tako kažem, prevarili, ljudi koji su otuđili novac su uhvaćeni, međutim novac nikad nije vraćen. I on sad ima borbe po sudovima i evo, čuli smo se baš nedavno, kaže da se pomalo rekupera, jer on je pored te firme imao još nekoliko manjih, ali eto, pomalo ide i evo, nadam se da će se uspjeti oporaviti. Zaista to su ogromne količine novaca, tu su dosta sudjelovali i slovački nogometni reprezentativci, pogotovo iz tog okruženja tu. Juraj Kucka, mi smo se recimo hranili u njegovom restoranu, Martin Škrtel, Hrošovski, zaista velike zvijezde slovačke reprezentacije i ostaju u jednom, da tako kažem, neugodnom stanju, ali bori se i evo, ja mu želim svu sreću da se vrati ponovo na put na kojem je bio. Dobro, nakon epizode u Slovačkoj došlo je vrijeme za povratak u Hrvatsku i Skver, je li tako? Da. Pa, kažem, nakon tih turbulentnih drugih 6 mjeseci, odnosno zadnjih 6 mjeseci u Slovačkoj, bilo je zaista nezgodno, obzirom da mi je supruga tu radila i malo dijete imam. Morao sam se vratiti jednostavno doma, jer ja sam odrastao bez oca i zaista mi je bilo teško u meni samom to sve proživljavati na taj način, dolaziti kući na 2-3 dana, 1000 km putovati svaki tjedan, svaka 2 tjedna. Na kraju se to ni financijski nešto nije ni isplatilo kad sve uzmem u obzir, ali morao sam otići, donio sam sa suprugom tu odluku da odem, da izgradim svoje ime, vjerovao sam da ću napraviti rezultat gore, ma što me dočekalo i Bogu hvala uspio sam. Pri povratku doma imao sam neke kontakte, Skver je bio tu najkonkretniji, sjeli smo nekoliko puta, dogovorili smo se što i kako i eto, ostvario se taj transfer u Skver, da tako kažem. Evo, s Torcidom si osvojio prvi trofej. Da. Sa Skverom ne možemo reći da je bilo daleko, bilo je blizu, ali evo, završnica kupa, prvenstvo regularni dio sezone, bili ste prvi, na kraju evo, praznih ruku. Kako gledaš na ovu epizodu u Skveru? Da, izjavio sam to već. Sezona u Skveru je za mene bila najljepša sezona što se tiče sporta u mom životu, a evo 25, sad će blizu i 30 godina koliko sam u sportu, zaista mogu reći da je to jedno od najljepših iskustava, ako ne i najljepše, i zaista mi je žao što nismo uspjeli bar ući u jedno finale, jer ekipa koju smo imali zaista je obilovala kvalitetom i zaslužili smo sigurno, ali nažalost nije se dogodilo. Nesretni penali u polufinalu kupa i opet malo nesreće i u polufinalu prvenstva, ali mislim je bio koban oba puta za Skver, kao što je to i godinama. Crna mačka za Skver je mislim bio godinama i eto, nastavilo se nažalost i prošle godine kad sam ja bio dolje. Evo sad si u Torcide, ali ja se dijelom vraćam na završnicu prošle sezone. Evo, pitam te ovako konkretno, da li su možda kontakti sa Torcidom uspostavljeni još dok se bija trener Skvera? Zato jer evo, ja se vraćam na jednu situaciju, bio sam na utakmici ovdje na Gripama, gdje je Denis Pavlović bio pored mene u loži i on mene govori: Jerko, kakav ti je ovaj Jukić što je trener u Skvera? Bilo on bio dobar u Torcide za trenera. Tako da te moram pitati, jesu možda još tada uspostavljeni nekakvi kontakti? Pa jesu, nemam što skrivati. Ja sam upoznao i ljude iz Skvera s tim, ali ja nisam želio donijeti odluku dok sezona ne završi. Nismo mi nikad ništa konkretno ni razgovarali, osim tih, kažem, sitnih kontakata. Jesam li zainteresiran, bil došao, stvara se lijepa priča. Rekao sam da me se pusti dok ne završi sezona, da želim završiti posao prvo sa Skverom. Na kraju krajeva ja sam imao i ugovor sa Skverom i za ovu sezonu
i nisam želio ništa raditi ljudima iza leđa, upoznao sam ih sa situacijom koja je. I to je tako završila sezona i onda sam prvo dolje sjeo s njima da vidim što ćemo, kako ćemo dalje, da li uopće možemo u tom smjeru ići dalje. Nakon što se dolje nije znala situacija, što će i kako će biti, ja sam se ipak odlučio u razgovoru s predsjednikom da ipak raskinemo ugovor i prihvatio sam nakon toga poziv Torcide. Da, Jukić otišao iz Skvera, došao drugi Jukić, tako da i u Rijeci imamo Jukića, tako da imamo zanimljivo 3 Jukića na prvoligaškim parketima, na klupama. Jel? Reci Marine, kad se dogovorio s Torcidom, kakvi su ciljevi stavljeni pred tebe kao trenera prve momčadi? Pa ciljevi su bili visoki. Nismo nikada rekli da mi moramo nešto osvojiti u prvoj sezoni. To zaista nije bilo govora o tome, ali bilo je, ako se može, ajmo pokušati bar jedno finale, da malo probudimo publiku u Splitu, da napunimo dvoranu veliku i u tom je nekom pozitivnom tonu tekla sva ta priča. Ali kako je odmicalo vrijeme, kako se slagala ekipa, jer kažem, to su bili ciljevi prije nego što je složena ekipa do kraja. Onda smo i sami između sebe razgovarali i rekli, sad smo već ozbiljna ekipa, imamo kvalitet, da ipak donesemo jedan trofej u Torcidu. Bogu hvala, to se i ostvarilo i evo, ponosni smo zaista na to. Jer evo, da se ja nadovežem na to kako se slaže ekipa, nisu sigurno Marinović i Ilovčić došli da je bili 4. ili 5. na tablici. Jel tako? I onda još kad na polusezoni dođe Kuraja, onda možemo pričati da su ipak malo letvica se podiže, jel? Kako dolaze ti igrači. I evo moram ti reći, kad sam bio u Zagrebu predavati Ihi Novaku trofej za najboljeg igrača Hrvatske, ne tako davno, prije možda 2 mjeseca, pa sam pričao s ljudima iz Dinama, onda smo malo komentirali konkurenciju njihovu i onda su oni rekli Torcida mogla biti najozbiljniji protukandidat za naslov. Jel ti godi tako ovako ako vidiš da si možda u očima Futsal Dinama koji je dvostruki prvak, na vas gledao ipak kao na najozbiljnijeg protukandidata za naslov prvaka? Pa da, naravno da godi. Kažem, mi smo toga i svjesni. Ja sam kao trener svjestan da u slačionici imam mnogo igrača koji imaju mnogo osvojenih i naslova prvaka i pobjednika kupa i imamo taj pobjednički mentalitet u slačionici i to je nekad presudni faktor u samim završnicama. Što recimo, evo, toga mi je, mogu slobodno reći, malo i falilo u Skveru, u tim polufinalnim završnicama s Olmisumom, jer dolje nije bilo toliko igrača s nekim naslovima. Skver je uvijek bio tu gore blizu, ali falilo je malo tog pobjedničkog mentaliteta u slačionici i igrača koji znaju osvajati trofeje. I vjerujem da je to jedna od sitnica koja je možda i presudila u tim polufinalima, a s druge strane da je evo ovdje donijela ovaj trofej. Evo Marine, kada spominješ igrače koji znaju kako se osvajaju trofeji, automatski mi vuče pitanje kako je biti trener tim igračima, pogotovo tu mislim na Ilovčića i Marinovića, kako je biti autoritet tim igračima koji su prošli sito i rešete? Odlično pitanje. Vjerovali ili ne, s takvim igračima je najlakše raditi. Dario je stvarno veliki profesionalac, čovjek koji je prošao, možemo slobodno reći, futsal, NBA, 5-6 sezona Španjolske. Samo da je sjedio tamo u slačionici, ogromno znanje se nakupi. A kamoli što je on napravio, što je bio i što je pokazivao kroz godine tamo i zaista je velika čast biti njima trener. Puno, naravno, i oni meni pomažu, razgovaramo, obavljamo te individualne razgovore. Teško je meni kao treneru koji ima u ekipi Jelovčića i Marinovića koji su prošli sve to i opet s druge strane imamo igrače koji su se tek sad uhvatili ozbiljnog futsala, da tako kažem, izbalansirati da je svaki trening
dovoljno zanimljivi jednima i drugima, jer nekad su neke stvari njima dosadne, a trebaju se napraviti radi momaka koji nisu prošli te stvari. Tako da meni kao treneru je zaista izazov balansirati između te, da tako kažem, dvije strane i oni mi zaista pomažu u tome. Veliki su profesionalci i nemamo zaista problema niti u komunikaciji, niti u radu. Nastojimo izvući maksimum iz ekipe, pomažu puno savjetima i mlađim igračima i općenito cijeloj ekipi. Dam im riječ, ne patim od nekog visokog autoriteta da samo ja mogu pričat, naravno da dam riječ igračima, oni se tu, mogu slobodno reći, ističu kao najstariji uz kapetana i Nikolu Pavića, kojima uvijek dam riječ da kažu nešto ako smatraju da može bolje ili drugačije. Zaista nemam problem s tim jer kažem, ljudi su prošli, ja sam manje u futsalu nego što oni imaju karijere iza sebe već sad. Dario je i stariji od mene, to je činjenica, tako da zanimljivo je zaista, ne mogu reći da nije. Opet ponavljam, nastojim to izbalansirati na najbolji mogući način da zajedno ostvarimo ono što želimo, a to su ovakve stvari. Evo kada govorimo o osvajanju kupa i još prije si spominja puna dvorana, sigurno da bi ja posebni ugođaj, posebni doživljaj ovdje u ovoj velikoj dvorani koja je tu nama iza leđa, odnosno tebi iza leđa. Ta prva finalna utakmica, evo, dvorana je bila puna, sjajni ambijent, evo, mislim da si prvi put i ti to doživio na jednoj utakmici. Da, kao što kažete, i ja sam prvi put to doživio i zaista mi je drago da smo uspjeli u tome. Kažem, to je bio onaj cilj kojem smo se potajno nadali da će se ostvariti već ove sezone i zaista smo sretni što smo uspjeli u tome i što smo napunili dvoranu i hvala tim ljudima što su došli, dali podršku momcima i odveli nas, mogu slobodno reći, do naslova u kupu. Da. A evo, pred nama je sada doigravanje, play-off. Kako vidiš rasplet ovih četvrtfinalnih parova? Pa, sezona je zaista zanimljiva bila, moram to spomenuti. Nakon polusezone nisam očekivao ovakav rasplet na kraju. Osijek koji je evo iza nas nakon 10 kola imao 22 boda, u sljedeći 8 kola su osvojili 4 boda i završili s 26. Zaista to nisam očekivao jer su ušli dobro u sezonu. Između ostalog pobijedili su i nas ovdje na Gripama u drugom kolu. Što se ostalog raspleta tiče, Dinamo je odradio jednu zaista sezonu, mogu reći, neočekivano dobru, obzirom da su ostvarili 13 pobjeda, jedan neriješen rezultat i 4 poraza. Zanimljivost je ta što su one ekipe od 5. do 10. mjesta pobijedili i kući i na strani, tu su ostvarili 12 pobjeda. Protiv prve 4, odnosno protiv prve 3 ekipe iza sebe, znači Olmisum, Novo Vrijeme i Torcida, oni su ostvarili samo jednu pobjedu i to protiv Olmisuma u gostima. S druge strane imamo Novo Vrijeme koje od svojih 9 pobjeda ostvarilo 4 protiv prve 4 osim njih na tablici i u toj nekoj, obzirom da sam radio baš neki dan statistiku, malo se bavio tim, u nekom tom vrhu, oni su ostvarili 4 pobjede protiv direktnih konkurenata, ajmo reći najozbiljnijih za naslov i prosuli su bodove, mogu reći slobodno, protiv ekipa iz donjeg dijela tablice, tako da je bilo zanimljivo, neočekivanih rezultata, ali onako generalno gledajući mislim da je posloženo otprilike kako je tko i pokazao na terenu. Iako smatram da smo mi prosuli previše bodova u zadnjim minutama, čak 4 utakmice smo neriješeno odigrali samo na primljen gol u zadnjim minutama, što nam se ne smije ni slučajno ponoviti sada u play-offu. Dobro, kada govorimo o vama, nekako je dojam da vas je nešto loši ulazak u sezonu ipak koštao malo boljega plasmana na kraju regularnog dijela. Jer nekako kao da je trebalo vremena da se kockice poslože.
Pa trebalo je vremena u smislu da rezultat dođe. Mi smo igrali dobro. Od prvog kola smo mi igrali dobro, iako rezultat, sad će neko reći, izgubili ste 6-3 u Makarskoj. Kad pogledamo sažetke, mi smo tu vrlo lako mogli povesti od dvojice. Nažalost nismo, pa je otišlo u drugom smjeru. Ovdje smo protiv Osijeka poveli u drugom kolu, 1-0, dominirali cijelu utakmicu. Imali nekoliko šansi i za 2-0 i da kažem za završetak te utakmice. Iz dvije kontre smo primili 2 gola, izgubili smo utakmicu. Onda smo u Šibeniku protiv Crnice imali 30 udaraca na gol, primili smo 2 gola na 2 individualne greške, izgubili smo 2-1. To je, ja mislim, Jarmanović ima utakmicu života. Prosuli smo bodove ovdje protiv Pule, vodili smo 3-2, 3 puta smo promašili prazan gol. Franko na kraju pogađa stativu za 4-2, 20 sekundi do kraja i primamo gol za 3-3. Tako da, igrali smo mi dobro, ja ne mogu reći da nismo igrali dobro, falilo je malo sreće da se taj rezultat poklopi, međutim, ako je to bila cijena ovog trofeja, nema apsolutno ništa protiv, leglo je sve na svoje mjesto kad je trebalo. Dobro, kup je sad iza nas, okrećemo se prvenstvu. Dinamo je završio prvi i sad je jasno da onaj tko želi osvojiti nastup prvaka mora dobiti Dinamo u Zagrebu, što će sigurno biti teško. Naravno. Svjesni smo te činjenice, ali idemo korak po korak. Mi, evo, s Osijekom, kažem, igrali smo 2 puta, doma smo izgubili, gore smo odigrali 4-4. Sada su nam protivnici u četvrtfinalu, idemo korak po korak. Vjerujem da možemo dobiti Osijeka u tom četvrtfinalu i onda ako Dinamo prođe Rijeku, igramo s njima za ulazak u finale. Nisu nepobjedivi, to je sigurno, evo, igrali smo 4 puta. Već ove sezone, 2 puta smo izlazili kao pobjednici, jednom smo odigrali neriješeno i izgubili smo tu drugu utakmicu kupa. Tko god misli osvojiti naslov mora pobjeđivati najbolje. Oni su dvostruki prvaci, kažem, odigrali su sjajnu sezonu u regularnom dijelu. Ako mislimo napraviti taj iskorak, naravno da ih moramo dobiti. Ja često vjerujem da to možemo učiniti. Spomenuo si Rijeku. Rijeka je nekako posebna priča ove sezone. Ušli su u sezonu s velikim ambicijama, sa, evo, ne znam brojka, ali ljudi kažu dosta velik budžet. Na kraju, evo, do zadnje kola su se spašavali, da ne završu u ovom play-outu, razigravanju za opstanak, ušli su u doigravanje. Kako komentiraš? Tu ima dosta dobrih imena, na papiru to djeluje dosta dobro, ali evo, rezultati to nisu popratili. Da, pa iskreno ne znam što se Rijeci dogodilo, ali definitivno da imaju dobru momčad. Koštaju ih je također loš ulazak u sezonu i onda igrači koliko god da su kvalitetni i dobri, teško je mentalno ulaziti u utakmice kad znaš da moraš pobjeđivati. Spomenuli ste njihov proračun, kad bi gledali tako po proračunu, mi smo sigurno 7. u ligi. Ovih 6 ekipa koje su ispred nas i imale već novce plus Rijeka koja se ove godine uključila u sami vrh sa novcima, kao što ste spomenuli, nije ogledalo ni to, još jedan dokaz da se ne može ni novcima baš kupiti tako lako pozicija. Igrače imaju, kvalitetu imaju, što se dogodilo kod njih zaista ne znam, teško mi je ovako sa strane reći, to oni unutar kluba sigurno bolje znaju. Drago mi je da je Rijeka dobila jednog prvoligaša stabilnog i nadam se evo da će i nastaviti, zapravo ne sumnjam da hoće sa ulaganjima ozbiljnim i vjerujem da će se i njima malo rezultat popraviti u dogledno vrijeme. Prva im je sezona, teško je, moglo se to najavljivati, ali ipak je drugačije kad dođete prvi put iz druge lige u prvu, da se najavljuje tako nešto, a da niste osjetili sve parkete kroz ligu. Mislim da je za njih to jedno iskustvo prije svega u ovoj sezoni, a već sljedeće godine sigurno da će pametnije. Dobro, imamo jedan klub koji je osvojio u debitanskoj sezoni, je li tako? Tako je. To je bila ipak malo drugačija situacija, malo specifična situacija. Tada je bila
korona i igralo se na jednu utakmicu, mi smo to znalački iskoristili pa smo to ipak uzeli tada. Da. Evo Marine, možemo se prebaciti na nekako s klupskog na reprezentativni futsal. Kad smo se dogovarali za snimanje ovog podcasta, igralo se u Omišu, bija si tamo, pratio si U19 kvalifikacije za Euro. Evo, vjerujem da i ti si iznenađen konačnim raspletom, jednako kao i ja. Hrvatska se nije plasirala, nije se ni BiH plasirala, nego Turska. Kako komentiraš sve ono viđeno u Omišu? Pa da, bilo mi je malo čudno vidjeti prije svega Tursku sa onolikim brojem nogometaša. Kada sam vidio gdje ljudi igraju, zaista sam se iznenadio, ali očito da su oni dobili možda neki ultimatum da moraju nešto napraviti s tim mlađim selekcijama, pa su se na taj način pokušali nametnuti i pošlo im je za rukom. Što se tiče Hrvatske i Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina je bila bliža plasmanu. Sami su sebe, da tako kažem, pobijedili u toj utakmici s Turskom, da se odigralo neriješeno, vjerojatno bi oni otišli na europsko prvenstvo. Nažalost nisu. Njihov izbornik je inače moj dobar prijatelj i kolega, zajedno predajemo na Trenerskoj akademiji u Sarajevu i žao mi je zaista što nije uspio. Što se tiče Hrvatske, definitivno podbačaj. Ja sam očekivao da će to biti 3 pobjede. Međutim, opet kažem, ne mogu toliko ući u razloge, nisam iskreno pratio mlađe kategorije. Vidio sam samo da je dosta igrača bilo iz klubova koji su iz donjeg dijela te juniorske lige, što mi je bilo onako malo čudno, ali kažem, ne ulazim u razloge. Što je to tako, oni koji su bili tamo najbolje znaju. Da. Jer evo, imali smo upit jednog čitatelja, kako komentiraš podbačaj U19 reprezentacije, evo tu si više manje rekao, jel? Što prekidam, kažem, podbačaj sigurno, to nema upitnika. A sad, razloge zbog čega je došlo do podbačaja, zašto to nije bilo bolje, ja ne mogu komentirati dublje jer nisam unutra. A oni koji trebaju odgovarati nadležnima vjerojatno će to i napraviti, pa će se podnijeti valjda neki izvještaj zbog čega se to dogodilo. Kada govorimo o reprezentativnom futsalu, mora se vratiti na jedno razdoblje tvoje karijere. Zapravo to se nije realiziralo, ali su bili nekakvi medijski natpisi nakon smjene Ive Kreze da si jedan od kandidata za preuzimanje reprezentacije BiH. Koliko je to bilo aktualno, da li su bili ikakvi kontakti uopće po tom pitanju? Da, pa bili su kontakti, bilo je priče oko toga, nikada službeno ja nisam konkretno, ja sad iskreno ne znam ni s kojim ljudima sam ja trebao pričati, ja sam razgovarao u tom trenutku s dopredsjednikom Nogometnog saveza, koji je jako bitna osoba u savezu, onako neformalan razgovor gdje me on pitao jesam li zainteresiran, da li mi to imponuje, da, nije se ostvarilo, Bože moj, idemo dalje. Žao mi je što nije, iskreno, bila mi velika čast. Poslije su mi spomenuli da sam ja tražio neke ogromne novce, pa da zato nisam izabran. Međutim, ja nikad o novcima nisam ni s kim ni razgovarao. Kažem, bili su ti neformalni razgovori samo da li imam sve potrebne licence, da li sam zainteresiran i to je to. Da. Izbor je pao na Gorana Melhera. Vjerujem da pratiš rezultate sada u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo. Da, pratim, ispratio sam skoro sve utakmice sam pogledao.
Evo, ostala im je još ta protiv Španjolske, osigurali su baraž, mislim da su oni cilj ispunili i evo, ja im čestitam ovim putem na tome. Zaista imaju dosta zanimljivu ekipu, uvijek ima dobrih igrača u BiH i vjerujem da se mogu plasirati na Europsko prvenstvo. Kada govorimo o dobrim igračima u BiH, moramo se dotaknuti još jedne tematike, a to je da ipak igrači iz BiH, odnosno iz Hercegovine prije svega, ipak pribjegavaju nastupu za hrvatsku reprezentaciju. Evo sad imamo svježi primjer, David Barbarić imao je neki nastup u dresu BiH, sada bi trebao debitirati za Hrvatsku. Kako gledaš na to da ipak da nekako, po svemu sudeći tamo, ipak nije taj nekakvi naboj i tolika želja za nastupom za nacionalnu vrstu, nego ipak ovi dečki iz Hercegovine ipak radije će igrati za Hrvatsku? Pa iskreno teško mi je to komentirati, ne znam sad kako bi to objasnio. Vjerojatno je igračima koji iz Hercegovine, kao što ste spomenuli, dođu igrati u Hrvatsku ligu, pogotovo ovdje u južnije krajeve, da kroz ligu narastu, da dobiju na važnosti i da vide da mogu igrati za hrvatsku reprezentaciju. Vuče ih to je njihova odluka i kažem, teško mi je bilo što drugo komentirati. Oni sami odlučuju o tome, imaju dvojno državljanstvo i mogu se odlučiti. Meni je žao što to tako olako prođe što se tiče BiH reprezentacije, jer kažem, ima dosta igrača koji bi mogli pomoći u BiH, ali što je razlog tome da nisu pozivani na neke službene utakmice, ne znam zaista. I teško mi je, kažem, komentirati i ulaziti u to. Nisam tip koji će previše o tuđim odlukama pričati. Da. Evo, kada gledaš sad svoju trenersku karijeru, sigurno još si mlad trener, imaš sigurno motiva, izazova, nekakvih ciljeva, ali ovako dugoročno gledajući, kakvi su tvoji ciljevi? Da li se želiš ostvariti ovdje u Hrvatskoj, ne znam, ok, Torcida ima visoke ciljeve, cilja se na naslov prvaka, a da li razmišljaš možda o nekakvoj stepenici više inozemnom angažmanu, ok, bija si vanka u Slovačkoj, ali inozemni angažman u neku renomiranu ligu, ili misliš da je ok ovdje raditi, jer u Hrvatskoj, mislim, uz dužno poštovanje, ali nekako Španjolska, Italija, ipak su nekakve destinacije gdje čovjek može razmišljati nekakvi iskorak napraviti u karijeri? Pa sigurno da razmišljam o tome, ali nisam rob toga razmišljanja. Jednom davno sam spomenuo, kad si me baš upitao koje su mi neke trenerske želje, pa sam ja rekao Levante. Zaista bi se mogao vidjeti u Španjolskoj, u Valenciji, u Levanteu i stojim i dalje iza toga. Koliko god to nekom onako čudno zvučalo. Međutim, kažem, imam neke ciljeve koje bi volio ostvariti, ne robujem im i ako ostanem u Hrvatskoj nemam apsolutno ništa protiv, dapače, tu sam, doma sam, lijepo mi je, ali ako bi se uspio ostvariti neki inozemni angažman, kao što ste rekli, Španjolska, Italija, Poljska je zanimljiva također, zaista zemlja sa velikim klubovima u smislu proračuna, igrača i samog tržišta. Brat mi je igrao nogomet u Poljskoj pa znam šta to znači, 40 milijuna ljudi, to je zaista fantastična zemlja. Da. Bez obzira što si trener Torcide, evo jedno pitanje, postoji li klub ovdje u Hrvatskoj futsal koji bi volio trenirati, da bi ti bio nekakav izazov da ima želju trenirati? Pa Torcida mi je bila najveći izazov u Hrvatskoj i zaista mnogo ljudi mi je reklo ne bi ja tamo za milijun. Tako da ovo mi je definitivno najveći izazov u trenerskoj karijeri i
iz više razloga i kažem, drago mi da sam to prihvatio i mislim da dobro balansiram tu. Da. Evo, još nekoliko pitanja. Imali smo razne upite od naših čitatelja. Neki su bili ajmo reći zločesti, ali evo, idemo nekako u mirnijem tonu. Pa jedan taj možda koji cilja na zločestoću, je bija u kakvom si odnosu sa Dunjom Maretićem? Pa nakon te druge sezone, odnosno treće sezone zajedničkog rada i drugog naslova za Olmisum, ja sam se nakon oproštaja s predsjednikom tad oprostio i s klubom. Nisam s Dujom nakon toga se ni čuo ni vidio. 2 mjeseca nakon mog odlaska sam mu poslao poruku kad je dobio sina, čestitao sam mu, nije mi nikad odgovorio na tu poruku. Zaista ne znam što se dogodilo tu. Ispalo je sada, evo i u prvenstvu kad smo igrali nesportski od njega, pružio sam mu ruku prije utakmice, okrenuo je glavu, pružio sam mu ruku iza utakmice, nije mi uzvratio. Zaista ne znam što sam ja učinio da se tako nesportski ponese prema meni, ali opet kažem, to je njemu na čast. Ja stojim iza svega što sam učinio i evo, to je ukratko to o našem odnosu. Dobro, nisam znao za taj podatak o pružnoj ruci, ali očito čitatelj koji je poslao to pitanje vjerovatno bio informiran. Možda je vidio, jer to se vidjelo i na TV-u. Kažem, zaista, kakve god možda da privatne neke probleme imao sa mnom, nisam očekivao da mi neće pružiti ruku, zaista ne vidim razlog tamo. Da. Kad pričamo o trenerskom angažmanu, imaš li želju jednoga dana, uz dužno poštovanje prema Franje Despotoviću koji radi odličan posao u Olmisumu, imaš li želju jednoga dana sjesti na klupu prve momčadi Olmisuma? Pa nisam o tome iskreno razmišljao. Ne znam, može se dogoditi, isto kažem, kad bi došao upit, ne znam šta bi odlučio u tom trenutku. Šta bi bilo kad bi bilo, ne znam zaista. Da. Ne znam, evo Marine, nekako smo prošli više manje sve. Ima li možda još nešto što bi želio spomenuti u ovom razgovoru, a da kroz ova pitanja nismo pokrili? Pa ne znam, evo, mislim da smo prošli dosta toga. Ne znam, ako ima još tih pitanja, nekih škakljivi ili ne. Pa dosta smo toga prošli kroz ova pitanja, to što ja nisam naglasio da su pitanja naših čitatelja, dosta smo toga prošli, tako da mislim da je to više manje bilo to. Marine, hvala ti puno na ovome razgovoru, evo, dragi naši gledatelji, bio je to Marin Jukić, trener Torcide, kojem ćemo zaželjeti uspješnu sezonu do kraja, evo i da nakon ovih trofeja kupa možda bude još koji trofej u njegovoj karijeri i ovdje u vitrinama kluba. Marine, hvala lijepo. Hvala vam.